E le anganga whaaloalo i te whaatalo whatua ilu tātua tunuu i lau whaafonga angali nei fo i whaapoponga o tala fau mai Sāmoa. E lua se fulma le whai tu la watu i natu e le fionga le whawhitalai o le monta a wapa au muri pola alo i te fua e whaamalo wai le fionga le whaipule mai le tu malo sa nganga numero mua. Ina ua whaamao nia le fionga le whawhitalai se le fonga le se upumaswa na langona i lunga o mea whaaleo tele leo e le ngata ina langona e sui whaipule le monta e na whape na foi o na le lea tu i lunga o peng te whailangi e whaasara longu tu sa o le whontanga le aso lua se fulma le tolu o kitopa lua afe lua se fulma le lima. Ai o le whontanga le pāre me nei le aso lua se fulma le valu le aso lua leo le vai aso nei. Na tā ua le fionga le whonfitalai wa mai o le whailo ai atu le sui whaipule. O le aso whono ana nafi ma le tai au nei na mā whailo ai ma le sui usu whono o sa nganga tas. Ono le sui mamalu lea sa iai le masalonga o le fonga fitalai le nei mta upu. Peita iane e asa le whaiva ai ua le asa le masalo o le fonga fitalai. Ua tautino le sui mamalu o ia e ana le la fonga. Ua wha mawalalo mai le fionga le sui mamalu le fonga fitalai. Ma ua o talia foi. Peita i o lo ta oto lava la fuapo ta iala o lo lima te ina i le mamalu le fono usu le atunu na sauno ai le fionga le fonga fitalai. Ma asa mata aupu foi sa wha talono ina i sui o le panemene le whaonga ina o tātou tangata i so o se te whao le lanurangi ma Sāmoa nei a wala wha teknolosi whao nu po nei le ngana le ua whaonga ina ua matua asilia tu lona matautia nai lo se wha tinonga whao lima. I le nei la mata upu mo le sila fia manilo le palemene. Ua wha maunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas fulma le tolu o ke topa, lua afe luas fulma le lima. A whai te tau o nā fuatu i nei se whātaita inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila sila mai a le atunu u. I le nei tu a inga whawhitauri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu ese ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au whai tu la fono. Mo le umi e luas fun ma le whai tu la. O te tāpā ma le whalo alo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le whai unga. Na tu lai le fionga lo au sola malmalo kene tisio ma fafonga ina lana whātu e senga ma le wha maa wana longa e lumo le pāre mene a tō foi ma le atunu sa wha fafonga e ala ile la fonga nei e whaia. O le so e mai ai le lusa fulma le whai tu la na tu e se o ie le fionga le fonga fitalai mai ngā ruenga wha pāre mene e lana whonatanga lo whanga solo. Ua tolo pōl whonatanga le pāre mene se i au lia le aso se fulma le ono le masino te sema e toi whono ai e na ua mai ana ngā ruenga sa whanga solo le nei masina mo le au ili ina o vaenga ua whaata oto e le whainga malo fau. Mo le lumanai manuio le atunu o le isi lima tau sanga le ua whaanga solo. Mai ua pāsia le tala whaata tau au tu o le tupe o le lua whelua se fulma le lima, lua whelua se fulma le ono. O le au ili ina o le tala whaata tau au tu o le tupe o le atu ina tu au telefou isi antato reporti. Wa fauto ina le fionga le sui minister o le mtanga luenga o leo leo, le fionga mulipola na rosa ale modi o le atunu, e meise le mtanga luenga o leo leo, e sila leo no tau fia, o solo ta vale e lango suai le tau mwhainga alum whanau le toa Samoa, o no wa inga matu ia ia o wa ia nei mawhaafainga ta ai le mtanga luenga, ai wa a fia ai soifua, whapena fo ile a fia o soifua tangata lu tele, ai o tapa lea filungo lea wala. Sau no mulipola, e yeilo na teltununga ia a fianga o le whala au whaasai no le eisa, i tu a inga ngā yoinga ma solo ta avale whape nei. Mai ono wha te tele i lava wa inga ma tūlanga le manuia, e pei fo i ona wa ia le whai ungo le vai yaso. Ma wa tu ina tu e le fionga sui minister mtanga luenga, e le sui komisino mtanga luenga o leo leo, se i sila ne i lea mata opo. I le whaasolonga o mata opo o whainga whaasol tu la fono whaato sina le teime o whainga pānota
ina uatu le whasolonga ia whaasale le anga numero lua. Ai whailua ai le finangalo o le whionga mangele se kanti fiaui e toi fia whaaui i tuala na tangi na whaasanga ia wa e lua centenary sa mau. O se tūlanga na whailua ai le lefia fia telo le whionga le whaamasino leo tele ni a wā matatuatanga loa. Ua tele ava loa na tu i nātu e whaatala noa ai na tā opu i tu e lua. Peita e le i whailua tu lawa se lo ia o lo i eise fuafuanga e toi whaau i tua le tangi. Ai ua te lele te mina whaaluina e whaamasino e tā pena i le lato so e suenga i ilu le mata opu. Ai o lo si la fia fo i tu e lua malo ia a wala e whaatino i lo lato fina ngalo le ua whato a whaailoa. Na toi whaamala malama e tuatanga loa. O le vaenga se lau tultasi o tula fono whainga pālota. O lo manino ai o so se tālu sanga e toi fia whaui i tua. E whato a mawhai o nāloa ia pe atu i nātu le whaatananga le whaamasinonga. Mai o sau no manino ai fo i le whionga le whaamasino e le mawhai o na toi whaia se tūlanga. Ona e te tau lava o na uia ia ingo le tula fono. Na ia whailo foi o le o tu i nātu le tālu sanga le tūtangi e toi whaui tua la nātu tālu sanga. Ai le iai se whaamtalanga mai le tū te pe ioe i le whinangalo wa wha lia e le tū tālu sanga. Ma le tala whaiu, o le aso le tau nuu mai ei le atu nuu, le au malanga e to o lua se funma le fitu, o se au fido le lakapi se funma le lima filifilia mai ni usila i Heartland. O lo malanga whaatasi mai ei i lea au filifilia, nisi o alo lau i loi le lakapi ni usila ia Adam Williamson ma Caleb Forte, o le whaia onga le li ia David Harrison. Mai o lo o tā pena mo le lua ta alonga i lana ta amilisanga o lo tua mai ei Sāmoa. Ma wa whaatu langa mai ele lātou ta alonga mua i le aso whao Novema lua whelua se funma le lima ma le au se funma le lima whidiwhidia le Brestene e whaatu teia lea i le Malaya le Tala Stadium a le kalapo le ula le Ivaiala e le tula e lua i le awa uli. So ai malana ta alonga i le aso to na i le aso valu Novema lua whelua se funma le lima ma le au se funma le lima le manu ma Samoa i le Malaya ta alo lava a le Tala Stadium. O telefona, man ria le ne yaso le tātua tanu, whasoi foia.